Kajingnya tu kana sapang kawai ka kentay bawan pai biang usamla barim jongka. Don kawai ka samla ka bakertang ka Amanda. Ka Amanda kadang ap ya usamla jongka hakajaka balayakut. Henry uslemha banwan omtip ka kadaw. Kadba ka Amanda kadang syong hangta. Lawan kawai usamla ulayo ba ka Amanda ka syong sngusi. Uni usamla ula lechong hajan jong ka Amanda. Ka Amanda kalaong. Balay piwan syong hangne. Pet ngaladon la usamla. Uni usamla ukerteng Franklin. Ka Amanda kalaong. Balay pisyuan penwit bet yang nga pikwa ayu. Franklin ulaong nga imon niya pi. Ka Amanda kalaong. Ngapat ngam imon tayo pi. Ngamon niya usamla la jong. Franklin ulaong. Usamla jong pi umon tharaya pi. Ka Amanda klaong. Usamla jong nga iit bahaya nga. Bat ngaru nga iit nya Franklin ulaong. Tongin saya pet. Kakam kakran kam jam banya kaketien. Ha kata kapor la phone usamla jong ka Amanda. Bat ka Amanda klalet nyok. Enda ka Amanda klaya kendu ya usamla jong ka. Ka Amanda na kajing singaw ye kala uba ye. Kalabat ha kaketi jong Henry usamla jongka ulakan hiet bat ulaong. Wat jusno kti kumto sayo kibriu. Usamla jongka Amanda ukurteng ukeri. Katpa ka Amanda bat ukeri kidangnya syongkai. Lawan ka phone call haka mobile jong ukeri. Ukeri udah save kerteng da ubos jong kenang bak ka Amanda kandem suspek snew. Ukeri ulaongnya ka Amanda bangan let toilet shua apsip hang ngalawan. Ukeri ula letnya kan phone ya ubos jong Henry day sak wipat ka samla jong Marsin dep yo phone bat ka boss jong Ukeri ula wan syong biang bat ka Amanda ha restaurant. Batang sipang kilia mino. Ukeri marsin let ka Amanda ula let sabat ka wipat ka samla jong Ukeri iya ka Amanda. Ukam iya kata ka wipat ka samla. Ka Amanda marsin poy haying kala phone ni ukeri. Henry ka phone jong ukeri ka waiting call. Ka Amanda ka phone si phone. Henry kata ka jing waiting jong kala penlengo ka Amanda. Bat no ukeri uya phone. Ha ka ju ka por la phone sa Franklin nya ka Amanda. Ka Amanda kala keli Franklin. Ba piyo na number phone jong Franklin ulaong ngayo nakiparolok jong pi. Franklin uya kai bat ka Amanda bat kidayar kide. Ka Amanda bat Franklin klia kran hadu katu kat nepor. Ka Amanda shwa bakan bu ya ka phone kala ong Franklin. Ba pet mo Franklin watu perkata kumoy pat ngaya kran bat pi kum uparalok. Franklin ulaong lak biang tang ba pila kenya nga kum uparalok. Bat klia bu no ya ka phone. Franklin itenat bat perkat ya ke Amanda. Henry ke Amanda pat ka iit betang ya ukeri. Teha kue ka singi biang. Ke Amanda klalet ya kenduk biang ya ukeri ha restoran. Ha kata kepuar ukeri udang let order kopi banya dilang bat ke Amanda. Henry la phone biang ubos sa ka phone jong ukeri laisin na sausien ka phone kalaring. Ke Amanda kadang mood ba ubos udon kam kerki. Dia ka Amanda kala shim ya ka phone jong Henry ka Amanda kampat lab bakran. Lakran shua da ka kentay bat kala ong kumne. Hello baby. Pidan ha Katno ba je pinwan ya kendu yang Wat jus lemma kum hakatu kesingi. Bat kala bu no. Ka Amanda kala kendet namar ba ukeri ulaya double na lor jongka. Enda ukeri ula one ban order coffee. Ka Amanda kala syong sngusi. Ukeri ula keli. Balay Amanda pila sngusi kensan kumne. Ka Amanda kalaong. Om lay. Ka Amanda bot ukeri klia di kopi. Mar sendep di kopi. Ukeri ulaong. Yano Amanda namar nga kerki. Ka Amanda kalaong yu ukeri. Pimut le jakendu ubos ne. Mentang latip ya ka jinglong jong pikiri. Pisif kerteng de ubos tang bandum tip mga. Henry mentang layo banyakran nya ka bos jong pi namar ba ila phone hadu laisin na sausin. Henry, day ban na ka baby jong pi. Mentang lati ba pidan samla shaway. Kat ka jing i jong ya piru keri pidang lek kaya nga. Mentangan nyaklat no bat pi.
bat sapej pin sababe. Ukeri ula ong kilet ngam don kam hiru kum ya pi la biang kato ngaru ngelathaj banyalang bat pi ngadon sakui ka samla bat ngam ich hiru ya pi Amanda baro arngut klia klat no nadu kata kasngihi ka Amanda kalet paino haying bat enda klapoy ha sitiang lenti kala syong shua ha kawai ka syuki kabadan harut surak pat kayam snusi hangta u Franklin ulawan biang ha kata kapor bat ukeli balai Amanda piyam ka Amanda kalaong kilit nyo namar bangadang snusi u Franklin ulaong balai piada mat usam lane ka Amanda kalaong bangladep ya klat bat u Franklin ulaong ha ka Amanda habang ngapet ya pi nga isin namar bapi snusi Henry ngapat ngakaman namar ngatip ba usam la jong pi udon sakawai pat kasamla ngasat yo i ba ulet ya kendu bat kaman la kapor ka Amanda kalaong balai pi miatu yanga u Franklin ulaong ngalamut ban nyatu ya pi tang ba yo pi ong yanga banga kwa ya lajong sa penshoy takadaw nga ap hadu ba pinda tipi u Franklin ulaya wer ya ka Amanda ban letkay no syapak nang ba ki jing sungsi kinjano ka Amanda ru kla letkay bat u Franklin tang bantengan ka mensim endalamit ka Amanda kalawan syaying bat ka sngyusi de Katba ka Amanda kadang perkat ya ukeri, katno ka jaw umat. Henry ha katakapor, u Franklin ulafon ya ka Amanda bat ulaong. Hey Amanda, balay pisngaw si isa, bat kadur kumat jong pi kam itenat lada pisngaw si bat kletno ya ka baladeb. U Franklin ulaong ya ka Amanda, yang ginyalit kay biang lasay. Ka Amanda ru ka ong to, tang ban kletno ya ukeri. Ha kasngi ka babot. Ka Amanda kalami na ying banlet kay. U Franklin ula apalpa ya ka Amanda hapak. Enda ka Amanda kalapoy. U Franklin ula ay da u Red Rose ban propose ya ka Amanda. Bat ka Amanda kalaong. Peter Franklin pi action kum u aktor. U Franklin ula ong. Amanda ngam kwa ba pindang ken mau sa ya ukeri hadu pindah snusi. Kan mau no yang nga hadu mentakasi ba pin kemen kemensim. Ka Amanda kelas ngau kemen mat kala accept yu Franklin kum uba iye jongka namar ka jing keluj mensim jong u. Hadin si benai u keri ula phone nya ka Amanda. Ka Amanda kalaong balay pi phone nya nga balay pi kwa tip bangalayap na ngadang im ne. U keri ula ong nya ka Amanda bangakan mau palat ya pi Amanda bat ula yato ya ka Amanda kumbang la syukur ya pi. Kasamla jonga kam tresyo klalet bada uway pat usenrang. Ukeri ula ong ya ka Amanda nglasudi bet da kakiat na marbangakan mau palat ya pi. Ukeri ula ong Amanda ngakwa bannya kendu bat pi lada pi dang don jing iye janga to wan se angan api pi lasay. U Franklin ula phone ya ka Amanda Henry ka phone jong ka Amanda ka busy. Enda u Franklin ula yo banyakan bat ka Amanda ula keli. Pifunnya no Amanda la kata kamit. Ka Amanda klatok bat kalaong ngafun bat kibahayeng. U Franklin ong ngay usngap no. U Franklin ula ong biang ka Amanda bangan sa wan shaw ya pi lasay Amanda ban wan nyalam kaya pi hayeng. Henry ka Amanda kalaong bangamla ban wan namar ba imay isitom. Henry ka Amanda ka plan ban leja kendu bat ukeri. Ha ka step ka babot. Ka Amanda klalet ya kendo yu ukeri ha restoran. U Franklin uwan dan kam Henry ulayo iba ka Amanda kadon bad ukeri. U Franklin ulalet hajan jong ka Amanda bad ulaong. Oh, day ini mo ime jong pi bapang. Ka Amanda kala kendit. U Franklin ulaong labiang kadto Amanda ngelatip. Ka Amanda ka kenmau hakipor balalet ba u Franklin u pentingan nya ka hakapor ba kasnyusi. Ka Amanda kala ino ya ukeri marway bat kala be u Franklin nadin bat kala kedup ya u. Ka Amanda kala ong Franklin tang ma pi u bala ban pentingan ya ka mensim bala paj bala prajonga. Klem ma pi ngamla ban tau pertay marway. U Franklin ulas ngau kemen namar ka Amanda kam tidak syu ya ukeri. Henry kala itang ya u Franklin marway. Lada episode senat sengu like share bat subscribe ke channel. Pising utnat kena gajing YouTube kana sa komen.